Teganju. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saling lun pesan gerakan dunia menyona salah balon kemarang mengalun tuan dung warelingkang. Tak ada baje atau mesusun ada belambung bekuto ija baru tega ecut bang betong habata sambung jinolon baca. Lain tak haba gejakeun kelong jadu untung sino di Jawa lepat atura lon dengar pantun gepegah kelong yang hana-hana. Ulun di sino kerjalam gedong kan pula jagong dalam lang raya benanu tepe ecut bang gedong ngeta dengan lonji otat beda. Tak nonton bola si deba warung meja mususon kupipi kana bacuna pesan nyodari ulun kecut bang butong di nagan raya. Wahai ecut bang yang nan bang betong kuturi dilon nibak media megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon jak lawan gada. Megasa gonyan carong pantun nyempat katrolon dari Jakarta. Bilen pega ba urang gampong yang sikan betong gata po atra suletat haba bang ebang pantun sayang adolon dengo caritra. Basa bo urolon kalan burung menggulung-gulung tubit suara bacura seki labayung rebong pegah bakawum elo afanza. Bacut raseki labayung rebong pegah bakawum elo afanza. Pakan lagi nyang ecut bang betong nekarang pantun yang hana-hana dajut benunan wahai cut bang lon besebab pantun Malaysia darah. Kata yu pilih babungong jantung putar pilih lon atau bang Jawa pekanjit menan haba abon sang barang atom bak kedai Cina. Awai lon pega babungong panjohan mungkin tanyo de bahagia menan cerita abalun tuwo sebab hatinya hana le rasa. Memang ciputoi habana susun yang bungong lampon awai lun tanda betul hubungan karab dua ton han mungkin ulun kenan mengisah.
Butuh hubungan karang dua ton, mungkin ulun gunan mengisah. Peduk beluka di ate dalong long susun, hias mewarna bepehayu dro nibak mupantun kepele mambong baan darah. Habalun karang kecut bang betong ngejawab langsung mendengar kata bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon mentang pemula. Bejut kebenge ecut bang betong sebab diri lon galam biasa.